Cik adawla ini nga aton kamutangan sugad man ini kini waray kabubuwasan. Waray na ba ini medyo nga katalwasan mboslaan labi ini nga malarang. Sa Ginoo kabuktuan magurusan na kita kaya nunoshan kalalawdan na papas na haluyoan kagugugan masirak na kay anlam raghan katalwasan adina. Nag-uyaban kabataan hasulod sa eskwelahan, anhumay kon katbari damo kay palayman. Mga hunihan katamsihan hasulod hakalipayan, kamurayawan kauswagan hinyaphan nga tanan. Sa Ginoo kabuktuan magurusan na kita kaya nunoshan kalalawdan na papas na haluyohan kagugugan masirak na kaya lamraghan katalwasan adina. Berbutangi basehi gustuhan inin tahap-tahap base tikangan kay dili maantos iningatian anda mo nga karukaya ka. Bahal na to ba, bahal nga manamit diri nangunggupong, diri gud mapait matinaw na tubig baga igulan kapait. Nalabnoy na butol diri gud nahapit Padisan paksyungan nilaga, sino pa nga hasa-hasa hinarangan nga sawsawan imim na naksithin hunggada. barbutanging basehi gustuhan inin tahap-tahap base tikangan kay dili maantos iningatian anda mo nga karukaya ka. Nagabong pero tagay na ayaw palipat upaya iton di mo pagpalakat Matinaw na tubig baga igulan kapait.